chỉ bay vết ule tun chu ma hian Tunlaia Mizoram ti lartak mai Lengpui ram Indian Airforce hnena hralh lo chungchanga inhnialna atam hle maya tun chu ma hian pular hriat renga changte mitam zokin Pu Hriata changte tia kan hriat lara kha komna hun kan on nei le don ania ani hi ram hmangai tu tak ni te point kan an hrewe a FCA adopt du lo chungchang a inhnialna ron chu vak tum khan Pu Hriata changte kan lo kom to a tun chu ma po hian helai tuna Lengpui ram le CP ram chungchanga in pu mona tam tak mai MNF sarkar thil ti ani ti te ZPM sarkar thil ti ani ti te Congress sarkar po in an lo ti ve bok ani ti te soi tam tak kara tunun ani engkom na hun kanan nei don ania thayang angin document te kanan lakhom ve ke ni point amaro chu kan hriat chin athui lem lawa tuna kan kom chak na chana po hi Pu Hriata po hi tuna hian he Lengpui ram lei chungchang a hian special power of attorney affidavit a khan witness a hian alo tang vele khau mai box sia a khe chiang tu berte singa mi ni te po kan han ringa ni kwa thaka sam ni somni le pali a khan witness alo tanga signature po alo pe wang to mai hela hian hei kan ringa hei tuna kan hu lai hi ta hian witness pakhat zo ka in Pu Hriata hi lo tang ve to a chung te po chu engwanga tang nge he thilai lo in rol ve reng em mi ti te po kan in zo tanga chu ti ruala amma sallo kan soi du chu Pu Hriata hi tunai chawa mitam tak chona ZPM hle mai ZPM thatna turin a bai chara a defense chara ni an ti pol te po in lawm ve boka amar su eng po ni sela kan te ka chu mi mal ngai dan te po lo ni mai thaya kalam kha kan in zo thuilu tuk lawanga kan thupuya kan lu tanga soi tur kan nga de ulek mai thaya zo tur te po ka nga tin Pu Hriata hi soyang de khan interview wa thiam nge mo thiam lo po ka khachi alawa an zo po hian duai thu hi min chang thina han po cha don po hian po cha lei thei lo na ka kal lak lo chuan soi zum mai chi kha lo nia eng po ni sela minol puina kan hriat thiam thei tur zongin mizo tong tam thayang ber mang tur te point kan hanin nge na ani te point thei to paron chua tur te po kan ngai ani ama sain Pu Hriat inkom na hun thatak min siam saka wangin kan lom me maya lom thu kan an soi ani po ko lom me so yang khan ei Tunlaia burning topic aron chuak chhota a le a MLA advisor to CM ni bok puti BC lal ven chungan ZPM chung in khoma Lengpui ram hral ani chungchang te CP ram te hral ani chungchanga sarkar masa MNF te aron pu na sahle maya chumi chu a hretu te po kan ni kan ringa chu mai ba ka Congress te poron kangkai chhawania chuan Mizoram journalist kan nei thatber te zinga mi le experience lo nga to tak mai PhD vanal ruatan article ron ziak chhole boka chuan e boro hiron vor chho al le zual ni te point alanga chumi chungchang a chuan voin a hen kan hriat ang te tu thiam lo ber nge ni ti te po kan zo chu kan an tumanga ti chuan in rinikal ta January ni somni pali sang ni somni paruka khan aizo press kapa pu larwat kima MNF treasurer le publicity board chairman ni bok chuan press conference sakau te kan hrian ka ringa khata khan MNF party chuan he thu a hian lepse an chau thu le ZPM sarkar chu CBI ko lu ngei tura phu thu te po aron puang chuak ani kha engpo ni sela voina kan ti hi angai nom viau zong angai thayani lain ram nuk thilani wangin gun takami lo ngai thak sak tu po in kanan so ma cha chu ani Pu Hriat zo nai zo tan ngal mai la kan rei lo zo ko turin ei Tunlaia ti kan hrewa ka amat sa ka zo du che chu tuna ram Lengpui ram hral ani chungchang a hian special power of attorney affidavit a khan witness signature ai lo lang tanol maya Pu Hriata chu ram mangai tu
poisa po mamu lo inti tia lungoi tok jong tra le bekang ka nei jong ka lungoi ti kha lungoi lo viau nge ni te poin alang ta mi tam tak ngai dana tin poi chi vanal ruata article an zia tang te poin nangma hrim te po dem na te poron chho noka ni chuna kang kai zela nangma chang ni lo in nu te thleng poin an hlok hle ania nga raman nei tam hle mai ti te po soiron chho ta hemi chungchanga iron lan ve no dan hi ama sai min an hril chiang do niang nè introduction khang ai nom hal phoda chana khang kalo ngai khat tu man biawa enga tinge iming he special power photon alanti lai ta ka chang phodang chenga mo kha chapter khadeni ta ne omjia chu hemi ram puming te ana alo leikhom Indian Airforce hralh tura ati khan puming ten amain aboi pi lawa boipui tu dang Henry omtani aloin beremani chuan atir tak chuan I pumhing te hian khorsom thum panga tinga khorsom ni panga mo thunga ti ma zong ka se ke chuan ka cheng che to lawa chu kalolan ma khan agreement an siam to ni chuan pumhing ten aram nei tu leikhom tu amhinga hral tu pa khan khorsom thum panga achanga khor thunga len ta selmo thunga nga linga ka cheng che thunga ka kalpui menga thunga achanga abak zong chu I Henry ale atim tet khan an changang Indian Airforce an shalang tini tani chu huna local choba an shal na man kha pung tani chu ti lai chon Bible che zale som ti borvelin shal turang ngai ni tani mase alo huna local cho shit khan Bible che zani don tu mi Bible che za somret pasari something hian apung ta hloi mi ni chu puming ten ka lung o yang ati kha alung o le du ta big lo ni chu ti lai tak chuan in puming te hianin I pu Joshua ti mera JR construction nei tu pa te ne an lo sei du na ta chon Joshua hianin angoro pushke ta chang te hi itel veng ngai na kula tai mangang Delhi tlang ta kalangai mai theya vai tong sapong thiam satle ni lovin vai question ta ka dor tu tur imamoni he ni alan dani mo chuan Joshua appointment ron la a kan mu khom ta ni chuan ming ta chuan kabula chuan engtin nge lei leya tilam pang mi shelo ming ta na min chornal area kha hre dangai ta ni aram leina tan min manglawa ama ram ai o commission anga lo zuar tu tur Henry ne na poisen sem chungchang khan Henry khan abum ni na sheni chu wangin pushet amma kalung oina ka kalung oile to lo chu wangin 35 crore tang hin 100 crore mi se pero tum te kan zir dhun ni chu ta chuan a omolom puming te ani khop me he atira 100 crore something a 35 felung oi chu a om chu ponga tinge ivalung oi niam ve ka tiani Henry telam panghianin Mizoram sarkar ate central sarkar ate hanti lom turani ve nuala pek turani ve nuala mishil fe wangin hun thum thana mun ni po changsela kapoi ti lo tiani masa tuna chon atira minshil akhal na man turan sei khor za som vel kha zania kai don thok sia chu wang kalung oi big le talo ni tiani fine ka tia meeting ta kan ne Henry te le team te ne mo chuan phone te pon kan be chhota ni ta chuanin I kan hanti kha khorza a kan kai chau kan tum ve ni kan ti tau der vel ngun ni kini pon a khorza tal kan chan lo chen kan du le lo te pokon ti ve masek ming te na du tak tak khachu shal khani thosia mo te pung te ngai to cheng te za che har sa ni pon Henry kha ka cho chalani Henry kha ka hret to an mishing ani he kuli ko na kan chenom bisai nu ni makpa thina ni kan shaba shimshima Henry iti omlo ve bokoni nang po khorza borvel ani lai kha chon alung oya asan thu hi hil le sila wa ka tini chuta khata thunga lung oya 200 crore vel lak ini chon ihlem nem don tu a fair big la ko tini Henry ushet ikhet lawni ka central estate a paisa pekton tamlu tu tani chon okay katia masa sumsire chon kan tin mani ko
koi suru din mo som se jung kanin dung rol ta ni heta hian kan soi du chu mi tam takin khan china kan nu ina ramane chungchang ron soite ki po khal lok view tur mi ngai na kha a om velu tu kani mar chu mi khet pui tur chu mingte hi ka khet na la rei lawa chu sang ni le ro maniaw de so se dang khan sang ni som pathum November December vel chung hriak ani kan first meeting kha chuan khami kan sai ni hi chu entinan hei January ni kuwa sang ni som ni pali ni ta ni khami atele amnu lama te po hian mingte hi ka boi pui ve fu ni a khasan thana te po chuta chuanin ani na taka chuan sei ta do tilamin ete boro ka lo ni ta ka chuan sei kha chu ka lu lu tuk lawa maro chu sei fe lo ka du zo ka chu mingte hian hemi 35 atanga 100 crore mi sei chu sak chun 1 crore ka prevent chi ni 1 crore min pek tur thu po ka ni je khlap ani je khlap kan nei tu bokla nei mo chuan ma seng ani na ta ka chung 100 crore akhan kan sei chok the ta lo 70 ani ta ni ma se 1 crore ka pe thawng che tin min thani chuan a local ming te khan a first installment kha a mu ve ta ni 35 vel ka ve le khada ming te mu vek lo ba 35 crore vel mu khan a mu ve to ti kha ama Henry Berry mi ro hil ani chu kani nei ema wang chuan lelam pola tang si kha mi ro hil ve ta ni chuan kanu ne kan zu kala ni aman mi ro hilanga he pushiat I paisa tur churon ti ka be se la kan ngoi ta wang mi se kanu ne vai ko na zong ni na kan zu lenga ni kan han soi cho ve dek kha angoi ro pushiat I soi cho poni big lo ti chou tan ta ni min pek lo tu mani chuan ani tak chu kan tia kan lungoi lo du chung kan ho san ta ma se kan nu po ka hela kar ro te acha ni patling kan tiam to a respect du lo wa chu wangin athun ro se tak taka chun nu gini po kan halu tuk leinem meeting a kan kala phone kan be zo ni me ya chu te demand bak chun dik lo ko te ma se kan nu hianin o je kini ni tiam thapan lo mi je ka in tiam te po kha soi chok la enforce la te ni ma se kan to na khan chul ka ti lo ni chon lungoi lo duwing kan hoti khashia mingte khan anu kar ni vela khan kanu account na hen noi som chu lo da veni thon transfer veni chu ke chon ka demand to lo min pelo ma se cheng khat po min pelo ma se noi sang khat po min pe sela khalam pang kha chu se pi ka tum to lo sim a promise adin big lo wang khan chu chini ta ting kanu ina ramane ti vel chungchang kha chu mi khet pui tur chu longa thatu tu mi khet pui tur chu le nang pon kanu te hi kulikon milun ni ta ni anu le pa hen ram nei ve ni sa chuan kanu hi angai World Bank road tu na khu petrol pump omna opposite big in ram khu kanu mingin an dan en buna hu mingin mo chu kanu na athal ve tanga antina tlang nom ti borvel ang ram te kha chu tlom te le ve ni ta ni kha mingte ne kan shiat ma thil ani ta ni chu wan min an lo sia abik takin min hotu min trol hrim tum min zim to tum to chon an lo sei kha om ve thawa ma se me che in an lo hriat ve ta kha chon an lu ta polo ha ve a chu ibula ka sei du la mi lo ngai tu tan shet pi du tu ka du chu kan nu chu ama property liu leo ama apa ina ro apek ve tanga ama nes ve khani ta ni tin na chinai ron sei zok kha sum le pai le ram ti vel hi ke chu ke ma ming kan ve lo shim matoina serchi baram kan ne ka pan min pe ve a chon karam chu ka fanu ming ka da to a chuan re man hi atupani ba pe a serchi ba chon ram chu kan ne ya ka chu ke ancestral property ka ti lo wa chuan chu kan advocate hen khat pon kan kom na soina 35 atangin 70 isoi chu asaka 35 crore isoi chu asaka ta chung 5 crore vet pop ve jok tu cholo mini advocate inna kan in deal dana pechon kan in puina pechon lom thu soina 5 crore chu penging e jok tu chani ante be ma sai ni choke paisa ber hin ni lave ti hi kangai dani mo chu ban ka complain lo ba hun te po ka thiam to ba he ta among unlike in pui kha chuan in phan noi theng berin pushiat mo trap deu to pon kan before ni beram ni khois fowa maro chu paisa lo dang kha chuan adama thani na khlo long vele ta pek lo samdan sei bodang khangai to ta
chu wang kan pating ne ba kan ngai ta lawa oh chu kalo lan dan chu ni mitam takin ni jana pon nu pakhatin miran chua chala pu hrit ka ngai san ter reng tenen dan dik lo thil ti na ilo tel ve ati kapi enge dan dik lo thil ti ka tel na ka thia o ta witness ai minga omola mo te ni masa witness ka enge paper general special power of attorney na ti chu in shal na lam pang ni lovin aram nei tu in commission appoint na henry team kamo appoint na 35 crore to 100 crore an sei chuna chi khan ka tel ta ni Kathia ma'am. oh Chu vawin khada han ka min witness number 2 lo lang ta. Al threading changte chrome house. Chu he ram in le hi ka hreve nuala. Maro chu heti hun lai hian ka soi tu chu. Mingte hian an ram le hi adik le dik lo en dik turin min ti lo khrim. Mingte min mo na le ka rol ve kha chu 35 fatanga 100 sei chau. oh Chu engma mo phurna ka nei lo ko ti ni chu. Chu van min lo hret pi tu min lo mai to pi tu tena hem interview and tu te min follow tu te na ka sei du chu. Shia da changte kha chuan an hral le lama ka tel lo ba mingte aram nei tu ina hral na konga a commission ne na alung oil lo wangin commission in ein hem lu tuk do na sheda wangin nor pui tu min manga finala 70 crore 35 fatang 100 kan ti tum lama 70 ya kan ti na khan asoi pui tu ama ngani amanes tu berbe phat kan wang khan witness a tang ta che ti okay ka ti oh a chiang chu chu chiang khop mai kha ka na ka role chu ni oh i role play ne view maya alom ome ni so yang ke ni tan po ming te ti vel kanon thave chi lawa tin point ri ti ta po kan khe thuk lem lawa engpo ni sela tuna hian mi tam tak zoram mi puina kan hriat pol omlai ta a ke point ka ngai tu na kal thui khop maya tuna Lengpui airport ram tuna airport kan man me khu Mizoram sarkarin a khalani ti te khalaya kha soya tam viau maya amai ro chu ani na taka he thil lo ir chuan na chan document sang kanan hudana chuan airport ram nilovin Lengpui mi mal ram ral tumna alo ni ta zo ani zok ti kha airport pia khon ram a oma mi mal ram ania nakina Pu Hriata pon laron soi fia tho tura kan ngaya chu khal tumna zo kan ya tuna airport kan man mek ram lampang ani chi alo ti lai kha ati chiang tu tang kan soi zo ka thu man soi om ta kan ilain kanon in zep ve zo do ani le chu lai chu Pu Hriat mo Air Force ram ani lova airport ram ani si lova mi mal ram lo le ya kha inge asul na ti lai kha minan chang do na mi like interesting tlai ber mo an sei du lai chu ni ta ni oh i nga tinge mi ram kha mingten alia alei thimeng oh alia chu aram le khom chu Indian Airforce a hlalani ve mia kan ti ta ni chuan tu na case pani oma kan khet pal na sa chu pakha chu ram in le le hral dan diklo oh pani le chu an hral to na le hami a vaibel che zan ni borvel alo kai chho to chun man tang e ho ka Prevention of Corruption Act way om ve ta ni chu wang kan soi chu officer hovin an lo e ru ni pon a e ru tu le a peru tu kha shendan thum ran ta ni chu wang Henry nge man turnia mingte a ai o a Henry an ti ni wang khan Henry se fel thengen ti lai te kha special power of attorney khan aking telem ti kha jirangai ta ni tu na kan selai ta ka chu i Mizoram hin dan thalu tu kan nemo hei e kan telong lo ka hei the Mizoram land revenue law som ta ni lai hen he chu sang ni som putum chu kan ya oh hei hi apoi mo em like kan sei du lai ta ka chu ta hian hei the Mizoram Land Revenue Act 2013 omani Mizoram a forest area ni lo ram private le so kam revenue land antika oh angchi in khal dan ta ni chu sang ni la som pathuma ti ani ta chuan chapter 9 hi transfer of ownership of land ni
chuan chapter line ka lu mai hian kan eminent thian tena anin soi thei pui ve ber independent sual chok ta chelo ma sela kan sual chuan ti ve chu 371G ni ta ni 371G hnuai chuan in zia chu 371GA oma en hnuaia sub number 4 a chuan ownership and transfer of land shall apply to the state of Mizoram unless the legislative assembly of the state of Mizoram by resolution so decides it tani la hen FCA poka kan soilutani ma se FCA poka tan nangar ngar chu land and its resources ram kanti land achungle achunga hausakna tenen vek hian anei tu state sarkar ni ka tan ni tani chu van heng te le section entry 18 of state list Indian constitution te mo le interesting ni head ani o le entinan 371G te Mizoram Land Revenue Act 2013 anei te inner line permit Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 waya om chu soilo ram le chu soilo sumdon papalo non tribal khang song song bel khom khan he dan a hian to revenue Mizoram Revenue Land Act 213 hnuai chuan chapter 9 transfer of ownership of land omta section 98 a chuan transfer of ownership of land a khan section 98 2 a hian ken inject ta ne no land within the area to which the act extends heti hi autonomous district council telawa chuan non-tribal by a tribal to a non-tribal or by non-tribal to non-tribal ti vel ja khinde de ne heta asoi tum chu tribal ram khan non-tribal a hralh theilo ti ni wang point chuan ta hen he rule hi an six je chu kan zo ma thlak unau ten an khet ve ka du chu manipura zo ma thlak tribal po khan mizo tribal land ka lei theilo changte omsela tripura mi anum vemo changte hok te pum be thowa khapa kha tripura tribal ni sela Mizoram tribal domicile te khera domicile ju sang ka ju ko somnga ma mani lo chuan lei thei chuang lo chu wangin tan soi chho ta tro chu wangin soi chho ta except with the previous sanction of the government at tani state government na special taka anphal ani lo chuan tribal ram kha non tribal ali thilo tu tinga non tribal non tribal soi chu ministry tuna defense ministry kan ti te unit body department undertaking corporation company society thlengin chuan tahen asoya kan fedu loko chu hedani na asoi chu entina church kan ti back in po hi UPCM o Roman Catholic Presbyterian Church hian mimal ram alei thelo hedam hang chuan tuna entina mandeu hlek khan ruwa ta sai lo tenen ni ngeni ka durtlanga baptist hovin LC pani an lekha baptist ho mingal lekan tum bheni an settlement as a settlement officer ka kanan bia pushet min sathiam go thelo dan pallo ti bia mini inge dan chuna phallawa mizo vek thon ne ti ka zo khan kha SO po khan asathiam chelo masek pushet kan ti dan chu NGO pon isela tribal lawin ramalei don chuan khara makha tribal ramakha le sarkar raman le phot government lena chuan government khan char satana mo engmatan khan list amina pe chok tani chu he dan noya tribal land non tribal ina ani dan chuni tani outright purchase kan ti kha thailo ni chuan tribal ho ram kha intina Indian Airforce mi garden pass engmazat mingte mingte to tribal ania emo mingte na mingala le lo te heta nei tu ta ming tholo ka poka tribal ni veka ka Indian Air Force in outright purchase a thailo chu dan dik lo to ka he thili le ni chuan interesting em like say tun na social media ko ji ka section 98 of Mizoram Land Revenue Act 2013 section 98 sub number 5 again any transfer of land made in contravention to the provision of this section shall be void and shall not be enforceable in any court etitani unlaw in leni pon example lo leni pon avoid ang umsiam lo tin akhal tu le tu te khang court an challenge theno
ta pakhatna chuan Indian Airforce a ram kan hral dan kha outright purchase ni lovin sarkarin alla photanga private tangkhan len acquisition khami fair and certificate fair and regulation mangkhan rules mangkhan alla photanga chata lisin petuni tani game ning ngi local charge pon alei thelo line Indian Airforce kan lei tir kha MNF hun lai ka sei jo chu 19 2018 an sarkar ne tro atak taka chon hemi idea lo chota ni 2017 top lampang Delhi ade ni tani chuti lai chuan kan officer fel tak bengbar tak cheng khat te kha zukal tha in huwa ta chuan Henriette wing commander hotenan titia Mizoram Indian Air Force in Raman leidon asin ti khom tani 2017 18 vela khanmo chuan akal chawa puming te kha picture lo langa puming te khan aram kha aran offer tani zo lo chodanin alang a documents kha chu atam to atuna henmo mutur tam to ke chung khasei tam lawanga chuan akal chawa Henry Khan kasei tlang o chu Henry Khan in khami an kalchom khan Mizoram khan marsha chan network ni chan ri henmo paisa ni me tam tin lama afel vashim shima lano pangte ania chuan an ti chom khan puming te ram kha anti-fel thokani ni MNF fun lai khan Henry Pohen alandanin MNF fun lai ti fel man ka chu do vele to tin mantrang e tur list kanti MNF funa inline up ho pokha achiang seidur tak seidur kan setau bona sei khan umje nei lowa chu wangin andon le taxi lo wang khan mo chu wan Henry na MNF fun chunga ti fel atum lai khan na sat takin na beini chuan a red po khanga tinge sangni somni pali January khan a red an leina tur red kha bung le tani ti kan theta khami kan ti chu wangin MNF hun lai khan an lei tur red te po cheng po tro maro chu akal chhonu wa enga mo awangin khami MNF hun lai khan paisa kha a lei kha in principle in administration kha administrative approval te financial sanction ko amma sela paisa an release tak ka chu ZPM huna ni ta hlau thoni chuan Henrietta chuan MNF huna ama lo pui tu mantrang be se ve tu ho kha Henrietta chuan pazu do oltani an pui mo to tlat lawa official ten ni an posting alom to lo pe chuan chu wangin Henrietta chuan sia ta ke ti me duran ni ta chuan he ta Bible satam tak senga ti ai khan Mizoram le central apo mo Bible sitlem zo khan lo manga kaldon tan chu tu na hen ka sei fu chu Henry plan ang khan MNF fun lai khan lo in le fel man se chuan tu na hen mi pin kan shilawang kan boi lawang ani tak chu chiang veu maya kan pakai chho zela e zona tur tam tak kan neya chu ti ro chuan he thil hi isulian pui maya neya nakin zela kan phim khunan e tuna helaya Mizoram Land Revenue Act 2013 te po hi mi pui tan kan zirchian zel te po poi moin kan ria nakin zela te po nan tribal ramaron le te po athiang lo ani bane na phal lo hulwal ani ti lai te po kha kan ria chian na tan poi mo lein ka ria ti chuan he thil lo ir chuan tunai ron soi zo chi lai kha puti bcl ven chunga poina aron vei lai tak khani na langta a nan tribal ram aron le kha all right purchase kha arem ti lawa kha lai ka ron al su pui lai te poni na langa chu ti ruala thil lo lang chiang pakhat om ta a assembly se sonma sa khan cm en thu soya ta khan ti hena ron ti ta kum sang ni som pakua MNF in Lengpuya Indian Airforce ram leitur hi NOCL an lo pe a mimal ram mani se sarkar thu nei na ni wangin sarkar ne na ti tlan vek ani yang kumsang ni somni palia ZPM asongkar to nuwa po Ayazol DC office sian alawla boypui zizel ani oma CM in a khrechu ka adik khau lo tin cap in obedience turin atita kha ania chuta in nian lo oma chu number K
011/55/2013 Revenue Government of Mizoram Land Revenue and Settlement Department ani ta chuan May ni som panga sang ni som ni panga khan preliminary notification aron chuak vela ta thungani July takachu MNF le ZPM party in thuanin chu ta ni ani na taka chuan purwat ki materon chanchana po huai tak anron chanchana kha preliminary notification ron chu hunai ZPM sarkar hun lai ni to tata ti chuan helai a hian kept in obedience a CM titura ati lai khan file alakal zel ni in riat ta boxia khalaya kha riat cha gom ta ni ZPM sarkar nge lo dika MNF sarkar lai thil ti fel nge ni ZPM in nam noi na ne mi ti hi mi puya zo na ronom ta chu tu na burning issue lian pui lo chuana politics sa aron chang chhota ni chulai chu chiang taka riat cha gom hle mai khalai kha engai ngai dan le tuna khan koran sei zuai to a hotlem chi ron kap mu dan a chuan le thil ni dan a chuan MNF hun lai ti fel vek Ministry of Defense pana sanction siam vek to ani ma se kha letter 15 May 2025 kha enga tinge ZPM sarkar noi hian he letter preliminary notification ni ron chole chute ni preliminary notification omje chu aram lei tur chungchang kha I sarkar in amo ngai ni alak du kha preliminary notification atira ate siam tur ni tani chu logic lo de wat mela hangai to me chuan o he te chu he atira preliminary notification po meni sompanga sang ni somni panga chaw chuak lom mulak na zongjong hi ZPM mulak na ni chuan tibeta ni ke chuan no engwange ka de chuan logic phat ka senga ni kuwa thakhat sang ni le som ni le pali khan ngatinge mingte team le Henry team ka kanin mo alle turum ka ataw le ni ti kan kheda wangin anti fel na kong kan ataw le ta ni chu mo solasiam cho dan te til na khan Henry team khan khulama alai tu tur te kha anlo negotiate le man chuan a final kha emena phun line in ti kha chiang phota pakhat na tin logic de win helai preliminary notification lo chona chandi lam chu kandisi ajoldisi pushiat puya kha hemi akam koltuni tani disi akam na kala kan timea khata arong kaldon khan khata rong kaltuni la khan an han zir chenga tuna iseng do le khan chief minister pon assembly session a setro kibina bain sati tani kibina bain sani na khan kan CM khan pushiat puya mo thune tu timeng o tunge tek chose ava instructions kon chelawa lo zir cheng to hi enga moni thil dik lo to mem an shaldana yen tika titane shiat puya chu semin mining engineer venga denia tin ama hi sainik school chuak bright chat mania en wang a emine phun lai an lo ti kha chu dikpo ding lang ma sel preliminary notification pan lo ti lo mi dita heu meni chu mo chu phiat puya riluk om ang ka ni chu antina kan se fo thina doctor pon stethoscope in kan oma ena chop chumila chu chalo nin tita chop khan su mulo effect atang khan akos kha chung khan chata ne hemi lo chu chane hi 15 May 2025 lo chu chane hi shet puya khan a fall da kha procedural lapse ka manani ateni chuan fudon lo lekina kan boile don thoti kha shet puya amman ni na langani chuan revenue hnena report a revenue department in okay preliminary notification hi alo omlowa isem le lokhang mingin he chu regularize na an sem ta ni eta survey measurement di zongjong correspondence kha me kumchan ve hian azo man lo shim chu wangin al fela outright purchase mo lease po ni lo tribal land to non tribal acquire lease apectur ang zongjong kha tilawa shal hi an paper hey social media chok to hemi tam tak share phe chu an man horap tak please jaldi fast antireng men bizom sarkar khanin gasar kha chu omje chu chok thoi se tin du
ka sei zau do lek nga paper console lo nga MNF sarkara concern lo de thil thei de hok chuan aizol DC te mo midang dang ka an norve nga thing lo tui ve nga ten man mo nga te shol kan man mo je chu kan man mo chuan hlok na kan nei ve don tina chu wangin china ka sei joi I ngani CM special package ang do lekhan Henry hand holding policy beneficiary list ka umtoni chan man lo kan law vesia an norani rem lo pong to lo mar chu van nei thak ne van thak ka lo anti central anti fenu vek to khan poisa release ta ka ro ka chu ZPM puna local ta kan CM ina kibina bain satin chan po kha nia langa chu Shet pui te ho ina han zirta chu TBC te pon an man cho veka an abines na chan zo kha chu procedural lapse omgam lo izir le lo khong tin angani ta chon han zira pu shet pui te beng warna wang ten dan thiam na wang te khan preliminary notification omlo miss palaka siam le lo khong an tia 15 May 2025 antita mar chu a whole process of purchase kha MNF azo vekto imane pusai chu chu wangin helai a final touch te kha antia ta khanin lo thei lo ni lawa awan chan chu paisa kha sanction vek to nia MNF thil te mo congress thil te kha an nuran sarkar khan MNF thil te ne tin sarkar kal phunga chun apai ngo theilo sarkar ni MNF sarkar mo congress sarkar tak laba jam sarkar vek nia jam sarkar khat MNF party ho tu ten an rancang oma Congress ho tu ten rancang tani chu wangin kan sarkar ho ZPM sarkar ho tu po khan puitling takin sarkar ma sa ina lo ti fel to ni sia chu wangin kan che lo na turin I kibin abines potila zir chiang le potila ti an te chuan helai le khai ron siam tani chu wan helai le kha ron cho wang hen ZPM ma lak na ni kan ti theilo he chu ZPM ina MNF ten thiam tok an thiam ang tok mo an ram veng tok te an lo ti ve kha ZPM khan a hre thiam ma okay intimol phozong ne lovin fel zong intim wo an ti ve a kangai ani le khalai khan zona ta ni then khat pon an ti tho ke pon zona kan nei tho ta preliminary notification a kha ZPM phal na nei lo khan sarkar phal na nei lo khan ati ngot thei mi entinan objection khan lo siam du ta se kha chu andang thei do nim chu alim ta ni chu hi preliminary notification a vel luk lakin an siam ni he ta atira procedure dik tak ti ta sala preliminary notification an siam potanga chulai ram chulak tumania ngo helai ram hilak tum hey lena question ang che hian chumi ram chumi past LSC number chumi area chumi chulak tumani Indian Airforce munatan antenga chuan hearing te pon neturanam ma se kha an nei si lova hearing ni lekha chi to si lovalo chu ta ka chu preliminary notification hi amma de ya om to turani lai nge ingwang ZPM hun lai aron chu lai khera hi o chu an pu chuak ZPM hun lai khan pushet pu te lai revini ho kha an rona nguru preliminary notification om tat lo hei om dhan ngai tu ngai tita chuan apminga moya aveluk laka an siam ta ni chu wangin hete lo te chuan akan him thokata tita ma se kheu neu peila ni tuna an in shala hi tribal to non tribal kha dana ni lo mei ba kha outright purchase turpon ni sala preliminary notification om lawa public hearing om lawa complaint and dong lawa newspaper an cholo tin tun hen nang la ke hen king duila alat ka tho chu wang tu na ka soi chu ZPM hian MNF hote din mun thathiamin lo te vek to boxi kara khan cancel rup ai chuan tin ti zong hen kal peng meng an tiani chu wang tu na pun kala ti chu ZPM ho kha akut thak to ni lawa ani na ta ka chon dan lo anga an lo ti hi tribal to non tribal kha danina khapa section 98 sub number 5 in of Mizoram Revenue Act 2013 in chu mei ba ka tu na kan sei hemi nge kan ti mo land acquisition manga mo antia po henin a procedure follow lo chu bang tu na ka du zo ko chu ZPM sarkar hian allowing lei dan hi adik tok lo ba tribal to non tribal ti te khap chung khan
man mo takin phur takin mo MNF sarkar khan shal alo ni ya shal timela MNF sarkar shal lawa private ram kha I sarkar kal tang lawina shal thailo aizol DC chung min aizol district chung min aizol disin khoi ta ni chuan a shal lakha impon ni sela he a local thui to sia chu wangin regularize u ti ngai ta ni tuna kat ka du thu sam ka soi chu ZPM sarkar hian mai to cheng sela pathian le kan ram tan ti tu MNF hoten kan ram nge po chu man mo takin dan lo anga shal po poi ti lo khopa an lo che kha khongai thriam ru maro chu chang thar te na an ram ko lo nan ZPM kha diglo ta kan lo ti po kha tribal to non tribal mo hemi mangamo preliminary notification mangpo an lo la ti lo ho po kha regularize dan nge to asela chuan land lease ankle ro se outright purchase ni labin 99 years angin Indian Airforce du le pesela tin ka modanin hetia a story kan en hian Indian Airforce en khulairam khu an mo te hum lo sum siam nan man tum Setiamem chu wangin an man mo na chum parwa phei chung me ni tuna hemi inile Indian Airforce ram khu ne tum to em dro chu wangin Indian Airforce kha an ron man mo lo zoka Mizoram sarkar kha mishala kan man mo zok vel chu ngam ja chu khulairam khu Indian Airforce am mo tak lo tu ten mo ni sum siam nan han to mani ti chek rang no ani khop mai chiang engoro loken thil pakat hei paper kan hi mo hei hi January ni som pakwa sang ni som ni pathum hei hi lekha pai mo le tukania hei hi January ni som pakwa sang ni som ni pathum khan Vijay Rajat Indian Defence Account Service IDES Defence Estate Officer Guwahati Circle Guwahati in mo Deputy Commissioner Aizawl District Aizawl hnena in principle approval to thute in principle mo of Defence Secretary for acquisition of 216.491 acres of land at Sipir Aizawl ta hen arun tipola Sipir ang hen anjek zaw zawa tak tak chu Sipir 5 acre lekania hemi Lengpui zaw zaw ka 200 something nita heta hian mo this may be given priority that on the chota hey RFCTLAAR Act 2013 waya lak ang khanan tia chu outright purchase excuse me mase ke chuan revenue book niya atinge hi kan MNF sarkar khan an mu mai char mu mai khan lok beauty na yang chu mo nilo se chuan ram mangai tu Independence Wall 371G special provision so chok tu chuan he dan hi ngatingan man ngam lo ngaten man lo ngatinge helaya Land Acquisition Act tharzok mo anga khan man ve char he RFC TLARR right to fair compensation development tan mo hemi hi ngate kan man sam no kan ram ai hian thil lei turin mo ram lei turin I hemi act ni lo hian Mizoram Land Revenue Act kan ni pe Mizoram chen tingai ti sela futur ni du tlat lo mase akal chawa tu no popuro ki matam pavilion chen chu purot ki mata ho khan emina phun chung khan lo ti ral man che se chuan CBI ko lu anti lo bang chuan adom tu pura in line up thu Henry beneficiaries mo and the hand holding beneficiaries list ho kha MNF ho khan an mula taksilo wangin CBI ko lu tang uti ka rim chang talom chu wan ka saidu chu he khe sa hian issue pani oma pakhat chu diglo ta ka tribal ram shal sarkari na aman mopui NOC pe ya boipui ni sel tukha azuk man mo zokani kan Mizoram sarkar ko shal konga khan defense ministry ain aza thlakan he chungai tu chuta tak chuan I pu ruat ke matau tu na MNF homina CBI ko lu an ngam na em chana khachu an don tur ve ang hisab kha an don tak lo wangin engma poi tur om la ventia mase an shred lo bachu Prevention of Corruption Act no chonin an fel meithei mase tribal to non tribal khan fel don lo
case ni omni chu oh tribal ram non tribal a hral le heta Henry ana fangmano e ane 80 ho kha officer an niamo political bosses an niamo kha Mizoram pu hen kan thebe chak ani chun sinagaron soilai kha nia he thil roin chianai rei veng reng to kumriat lai local der to maya in officers tele dc te pon in thak nual mana e themi kara in thil tam takat la je pang ti chu hriat theya chu ti ruala thil lo lang chiang ta oma chu hemi ram khal chungchang a hian na china karon soi chia mai ni so panga sang ni som ni panga a preliminary notification ron chua ka kha opposition lampang hian zpm thil tian on puta ni tro ka so chang to tro ka chu ni tabera regularize nan an sem value la chuan ani le mnf tan mun hi cbi ko lun ngam ta ko lu turpon zpm sarkar an ti ni amar chu zpm lampang hian engting en chandong hello press conference ta pon anai ve don yom takania zpm pon an ngamanga tin zpm hi political bosses ho phechu anin soidan le borua ka an tel lo hlea chuti ne chum please khongai takin zpm khoi tu cancel sak ngam ro tin athai phechun cbi po chu ko lu do se khathiani chu zpm tan hlau tu amin ka ngai lo kui chun an lo hlau ta dan ti du lo ni chun la thudang ni sela tin ti du lo chan an nei pon ron se fele mi tu rangai taila press conference a chun tuna ka ru lo lang zo ko chu purot ki matele Mizoram pin kan shelo chu heta hin khes lin deu paniom pakhat na chu tribal ram non tribal hral tro indigenous rights it dang pani na chu sum involve sum in tham na ka prevention of corruption act no chuan sarkar na thokina mo political bosses reng in an mani office mangtang kaya influence an bane kha corruption in to an lo ni lo an facilities ni lo paisa an don khan adong tu le petu sante adi khop mai chini ni e le aboi chuar kan ti don nge bor chuar kan ti don po khachi alo mizo tong ya au sang renga elai thili nok ang reng de mai le scam lian pui ani na chena oma tin apoi sai tlem lo em mai ni 200 crore tu na ringot po nuai sing khat sang ria jasari som kwa thule hlalam dai hi lo ni chove boxia hemi chungchang a hian mi zora mi puipong ngai thachi alawa tin nia Lengpui Airforce Airport Indian Airforce hral nen alo go khai kin tok pola lo boxia ai nga po chu ni sela khalai khachu kan kal sang jok do nanga tuna hian hetiang thila lo ni chhota a sumpon dong vek to a aram nei tu na dong to tero chuan lapuna aram nei tu hen ka cheng lo mo 35 crore and release pota 35 crore release la tu kha na release lo an free sakati shedan chon chumi ani si chuan helaya this account na sum kharon sang son boxia khalaya kha thil boy om chodon ta ni poina hriata ti chuan chulai chu manan dong vek to a pu henry account na polu to ni henry jokson dong kim to mingte jok khan dong kim lo nin alang 35 crore cho le donga 35 lo mu tur nei niom tak ne ka cheng che lo kha kha awan chu mingte nen khan close to kin ken beto lo mo ya em chung chang soi tam kho mai ai ke po chu da comment frank ka la ko ma frank devin ka sei du ni zana po rei fe ka men pha to kin jing lam thlengin empo ni se voina kan soi seng don lawa azaw em maya poisi vanal ruata thu ziate tin mi sang thu zia in kokal no mai han thir fel thiam haratin voina ka zona ya baya sang ti ka lau hle maya chuan chon hela hi ron siam po gania engpo ni se tu na hian thil kal wangan en wang hian dan lo thil ti chu ani inalang ta tlat maya dan thil ti chu Mizoram mi puin kan help po ania tin soyang khan sarkar politics a rong kangkai lo thei lawa sarkar ma sathil ti le tun sarkar thil ti ni ti te po soi chu alo ni na takin political party po in be chho me kara kanan omania engpo ni se helaya hian iron soi zuai towa enge hemi chungchanga hian
chin fel ol sam dan ber lai hi hriata cha kum ta ni okay ka ngai dan oh ngai dan chuan ka sei chu dan anga Mizoram Land Revenue Act 2013 ka ngai pui mo ka chuan heta right to fair rent vagara ka chu central act ania tin land hi sarkar ta state ta ni ti ka chianga chu wangin central act I chuan state act kan lo siam ve thatau bundeu ning ka sei to kha tribal ram ka tribal lawa hal thailo ko thana por hal thailo NGO por hal thailo kan tribal pui Manipur mi mo asami ne por hal thailo kha kan pol zut phot oh pakhatna chu wangin kha ani hral ne hi null and void adik lawani ti kha Mizoram sarkar thnai tu director revenue pon so cause notice a hral tu le tu hena pesela oh eng wangin nge in dramin le hi cancel ani lawang ni som panga chungin ni som thum chungin ran explain do ti sela chuan ngai tu mamam sela chuta chuan to pa to so Mizo Christian vek kan nia apui lawa ram khu chu de ko nga chuma ram ko zaul tuk pani lawa apui lawa Indian Airforce khan in thengle in khak boy khak puming te telam pangtam pan boy khak dona Henry phe chuan eng boy khak te la jo dona chu wangin kan sarkar ZPM sarkar hen in MNF hoten an mani phak tok levelin ka musina ni levin ka patong kam taka ngai to na level ai sangin in theilawa an ngai to na level a khan ramle nam hum halain sumsiam an du zo ni ti alanga an man mo em boka Indian Airforce nor char defense estate nor char bokni chuta chuan khate lo ni taksia chuan ti in pulal do mo ho tu na sarkar hian surrender phot sela mo tumela cancel sak phot sela chuan pathian in ramatia mi puilama opinion dan la dongai ka shelawa ani na taka chuan Mizo Christian Indian tribal takin karluwa chuan regularize sela outright purchase anga nei top lovin lesi ni sela new owner ni lovin new lesi ni sela lease angin kal sela kumsum ko po list chu atak taka choni in shalang tawnia 99 su tamani mo are chuting chon ti se kadu tin chumi anti lo ni chonin future tu polo sarkar sela mana po dongzola ponthal durtla ponthal khuta ponthal lo minge confirm khuna tu tin cutting level khan MNF po hin anti le chatti na ne all samzongin all samzong ati antuma ma se kan dan ka khongai tin zom lo se dan kan zom don lo ni si chon dan simin om je nei lo chu wangin Mizo Christian te hian ring tu kan ni na konga khovel dan mei pathian dan hme om tu te kan nia pathian dan hme om tu ring tu chung khovel dan chu shemop lo ma se anung changin azom shim tur ni chu wangin ZPM tan hian tu na hian MNF ne na okay kan thia me in ru po kan thia mai nan mo chen po kan thia veke amaro chu hei kan cancel photanga mo chuta MNF kan por chobio ni chun tu nang ni sela chuta inom thatvia wa in chira in ti to lo tura in tiam te ni chuan amo fel takai nom chodon chuan I dula irregularize angu outright purchase ni lewin list ni le tangu ti sela kan fel karinga tin chumi kan tinga mani chuan future sarkar lom tu thang thar te pon ni mo danza kan lo za le mi ZPM sarkar tang chuanin mo dan lo pal zu lo le mi a ti na turkha tuna sarkar lai mekhen aso ngam tura kangai nia cancellation chungchang ve ron saya hemi chungchang a kha ani adik veu ganti rualin cancel ZPM sarkar lo cancel ngam ta se tunge buain ti lai ka o chu alei tu le shal tu khani me ya chuan ta khanin se zo ka chu official ho an lang do ni kan phet tu democratic set up a chuan minister engangal chief minister ponisala DDO anilo ni drawing and disbursing officer ni lawa pulal doman ama thuin sarkar paisa dro thailo DDO khoi department amo tanga po ngai chuan officer ho khan til ti diklo nei ni ti kha kan han man chok do ni ta khan officer ho khan sei do nu emine phone la chumi minister chu mitro min thelom hey phone call po ko receive lom record po ko la ni ringalom call do ni chu da tak chun ka sei tum zo ko chu man chang po ko sei fo chu
kan officer te fel tak tak MCS MPS kan engineer MES te po hian an the tur chu ka pu he chu general financial rules in aphal lo tilawang utingam thin ro se politician te minister ho MLA an mani thuin iru thailo sarkar zok talavin chu han tu na po hian han ti chenga a hriat chak me ma chu Henry list beneficiary list ka Henry kha man zewamo police investigation kan ti duwa call zeu ti zeu khan tinga chuan Henry bank account kha ing ti khungla pa en theiringa sarkar kan ni be Henry bank account na lu na kha MRB ngani hemi azol kala tanga achona Henry tanga lu na khan se nan phechun Henry ming polo ni lo le to vai account ni etet ni khapu ve nan temani kan pina se dan khan ta tanga lu kha chukha a branching dan kha chodan kha hriat chak lo yitro ni ai rutu temo lo pe pon ve tu te kan mol pholo te chon ai ru khalom nei ne ni aeng an mol pho ve ngi tur ni aeng po chuni sela zona dangan an zot lenga tuna hian he thil alo ir chu ta ka chuan Indian Airforce lampang point Mizo kil kan nei that ber te jinga mi te po ti ila tin Supreme Court a advocate on record Mizo in kan nei chun puje sil nun sana noida lampang atangin ron thlok chho wang maya ani hi Indian Airforce a riat so lo chun ukil tanglai nin kan hreboka eng te po ron chho wanga enge thilom zia te po anon chian pa te ni kan ngaya chuwan chon he thil hi a serious thokhat viaw ni ang ti te po arin na te po Mizo nol pui chun kan nein ka ringa eng po ni sela kan mor bok nalamatan chuan hetiang thil alo ni ta ga chuan nangma ngai dan soidu tam tak te po nei kan ringa kha chiang takin nangma ngai dan frank deuin minan hril la ka duwa e kha min chan thei chung kalom tang je chu intine chhejok khamo ka chhejok pu ro ki meta hoina CBI ko lun ti kha tuni chungche khan chu advocate kan nei lar ta po ne force ante Indian Airforce khan la easy don no ni chuan an hmin chetal ve tlat me chuan Indian Airforce khan tu tinge phong man no e veti khan song chol don ni kan she tongin vai changkang ho pe chu adama tha po adama tha le zu lo ni an manin lok don lo chuan chen te kha kat thot an sumai na kha an anitin na kha kat ma sa pe ti don lo chu wangin Indian Airforce khan al chun heng karin danin imani local media la lar ni me ya chuan akal chho hredanga BJP sarkar dem nan te Congress tu heng Congress Indian National Congress an spokesperson chen khatte lo ju khril ru te zabila issue ka flare don ni national level of flare nga national level flare chu CBI lu ngal dona tin purut ke metena CBI ko lu anti kha purut ke meten ko lu lo ma sela Ministry of Defense paisa ni wangin Central Sarkar paisa man diklo amo misuse amo abuse amo ani awangin CBI chu lu ngal reng thai to athan pa ko lu ngai lo ko te ni chu sejem chu wangin Mizoram Sarkar boina ni lawa Mizoram Sarkar sum man diklo na ni lawa Central Sarkar sum man diklo na ni wangin CBI khan ni chance ni to anla serious to rakangai tina interesting live ma pun kalo soi to podcast atala hindanga Mizoram tuna Lengpui rama an mun leitu makhu emergency lu to konilo ni na lang chu vai enga tinga helai ram kan lo ti kher aron chui chho do ni alo chho dan tu ngai kai kwang eng ti ka tang khang ngai to chho lo ni nating kan mo silo poisa tam de konsen ti ten zo do ni zol tur tam do lu tuk mar tu na kan se zo ka chu Mizoram Sarkar abik takin tu na kan Sarkar kal lai ZPM hian china pok se to kha anin bo se tha to khat tin na mitam takin ZPM hun la ya thil ti ani an ti kha kan se to kha May 2025 preliminary notification che kha langani preliminary notification an tianga ani le an survey nga assessment an tianga tilenga ti kha ZPM Sarkar ti ani lo ti cheng rap thak allo ti vecto khwelai mun labs regularize turata ti mi ni tani chuwen ZPM Sarkar tan hian han phut de na tu an khelo tin kan free to chen khatte borok anin an fel fine ni lang
mà chú fel file dốc tụi này là số khăn dốc khâu này ta này oh số khăn dốc trên khát khalai em này phun lại á key post ông hậu khá at khởi dâu dâu làm đồ này chú chúng cái tiếng cái tiếng sẽ cái tiếng chung rồi chú vangin Henry á list beneficiary list cái set này tụi mày á bắt đầu cái mùa đàn này apa ni na chun mania pu chanjo revenue minister po kun khanem ko ti pu ya allowment ma ma ka sei land revenue act 2013 dit khala sharap thak ha le kha themne msw mo social work tel pang thin toni wangin chu taram le nam bena te ne ya tin ma hi ka seng khan mithar la na pang si ta i fiam thiti ta ka sei mnf le congress te minister te chu tlampui twin eruk edik lo ni to eruk edik lo na ni ta ni sit bi mo chu wangin ram le nam mai na konga malak an ngam pura ka nga ya chanzo pon ati da na ria ama ti dan ta ka na I think ka ria ngati ti id a shin te po ka ring ni chun chu ti ka pu du ma po an ti han ti ta ma chung tirthe an tuma a binds antia an binds le lo wa ting chi an binds le lo ni chan po se ka adan ang ka lo jir chiang ula lab so om lo ten ti puti bc te hon na ti ta dc ka fak velo thei lo ka naw kan mining engineer naw ni ang pon ni lovin ai azong puta chun khai mang ka te ngai to to wang wang boi thak ru ri mai pon ni sela paisa lo thlang to sia chu wangin i ani ang tu phai mi ro sen ti ta ni awon sen chu he ta pasu ku sen khan sarkar ka zpm sarkar em sarkar ka dang chong lo ba jom sarkar vek tho ni aran tu party khadang mai mi ni chu wen bingai ni man lai deu la ya ruling party ma sa hui malak na anti som du lo kon ti kan complaint chin ang ka ti kha dik ka ti do lo rim is kon zpm khloi du te pon pudoma ministry pon ti di kringa tu na hen apui mo lai ta ber zo ka chu I dandik lo ti ni te kan po manga ya dandik lo ti tu te po so kos ne ti ta han pe vesela consultant tum sela chu ta chu atto pa chon pudoma mizia ka sia ram mai na po ka sia ko nu pani na po ka thawa in ti che tak tu man du lo chu wangin mnf ho du te po dandik lo ta ka tribal land khanan tribal anshal te po unregular sak thei thawang outright purchase ne lovin lease angin chun he ta paisa lo den te po ka soi kha tak taka chuan mizoram budget an ani lawa central budget de nia chu wang central paisa lo ko la kha khala kan lo mang dik lo te zinga pan lo tal veni chun sorry ni ta ni chu wang tun tum isu hian zpm hian dik tak le chak tak ro rel na aken ngam chuan zpm tan future bright phadon chu wangin mnf le congress te pon an thlir ve ngoi tur khobin kan sarkar hian sarkar chief minister fel tak kan ne chak tak kan ne ips an ne mande pok sei to kan cm dangte ai chon pudoma chu a career ringot a success formula en ringot pon changkang bi pudoma hova kan tin noi ralani chuan kan ram chu kan pil tong tun tum isu hian no dan cha dan ani ring tu te Christian pathian ring tu te chuan dan kha shave lo maila pathian tri na wang shim pon India dan ai sang in kan dung theini ti kha so se ka tini chu ju zpm hen an thei gria ju anti ngam ni chuan pechen channel theina capitalize ngam don ngai don lo shelawa mi te khonga ya mo chunan paisa len prefer to wa in return bo thak em mo ti lai te ka chon thethiam ve tho mar chu dan lo ni ti kha dan lo ti tu te sumpo kaldan ko nga khan henry po anreng hlal tak tak ni chuan henry list te kha nei vel tro mi pin kan shave chaklom tin central poisa kan te kan da foreign ka dik chung lawa kini po central thokon nia aizol tlangwal nang le ke tuna aizol omtele delhi te bombay te ka consultant kan central dai nang vek defense ministry poisa ka poisa ve tho chu wangin central fund kan ti hen kan dal le tu ka kan fund ve tho ni ti khashit poi mo ka tia chu wangin asap trong takin I believe in zpm sarkar sarkar hen adu chuan aching falte chung fal se ka tingot mai aching felani chuan kan ram le nam ayeng tonga kong dik kan zo tur khangai tuna kan issue hi ho puilu tu kalang lo ma sela bible season hi borwel amma a poisa to wang ni lovin a procedural lapse akha mizo ten tribal ram kan ve ni hi mnf ho te ain zpm ho hi internationalist to tur tin ka do ni
MLF te chon chon tia ngai to phang phanga an pon ni sela an tia revenue Mizoram Revenue Act 2013 an en maya an divert dan through outright purchase dan through ngar man mo kan boy pia khatia ramle pathian le kan ram tan ti tu te ai hian MZPM hian nasele zo sang level sang le zo kin ti se ka du tu saknak sang ber kala na veni hian ka soi du chu tir khani soi zo ka ZPM pro lo lam pang ni lo ba ZPM ni e congress ni e ka theng thong alu vak lo ba ko han le party ka chiang lo ba tu me la ka thuk lo ba amar chu mizo Christian anin mo ka be se na sang chu ani de mai chu bak chu i kan minister te puchan zo te kan CM te inan ria anti du chuan anti du ngai du lo kon lo enang chu tra để pun se atop nan tak tak kan zot le lo kan sei ron ti tika la ka tanga ka thil zo le chu kan duwa tu na hian Mizoram burning issue ni maya national newspaper apo kan la khachi lo ani chia lo ni lo amaro chu thil hi akal kala he thil hi azuzi ani lo chuan le chin fel ani lo chuan national politics thlengin central politics thlengin hong thei don tla ta hrian na kanaya achan poiso yang deuh khan antenna tu na BJP F2 berchu Indian National Congress tem ni ta tin bidang dang te po an mi party tele CPI te a chi sang Janata Dal United tiang chen mo JDU ang chi tele ka soi seng lo nga an lo om ta ni khang lelama khang ho beng khalo thleng ta se hethili scam lian pui hanti tur chu then khatan zun ani lo theina lai oma then khatan zun ani ti thei ani boka hei central politics ngong do thei thil ani kan khredeu tlat maya adik thei ni ring em ti nan Rahul Gandhi te he thil ahi adik lovani ti thling ta se BJP sarkar lai thil kalania helai hi Indian Airforce Mizoram raman lei chungchang a hian thil diklo omani ti soin BJP enroll an oma palani ti ngo zonga ngai dan enga molo nei ta se Indian politics hi achok boy pha kiringem tuna hian asoi boy tu ni don taila kan ni don don ko la shelo ko ibula sun se to panga kan ste sokar hian chadawin atinge ti lokon in vedon tho ni lauta se chuan kan slogan tur chu India sarkar engting kan rin ngamang Bangladesh te China te dona turata na defense installation tan tiang khopa an leina an noi chuan engtinge I China angka ngamang engting ka fu them I subon ton ni chu agriculture sector ni lawa sports and youth pon ni lawa tro horticulture pon lo social welfare like minority and tribal affairs pon lo defense India defense turata na ramle apo aboy ni chuan ti khopa korap ni chuan engtinge selain ka fu them chuan India hi we cannot believe in the capability of Indians defense don tani chula ta chuarin ka se chu tu na hian kan MP te pani hian isu hi rice man nge se ka du ani ta Mizoram ramin leve a kan leve sarkarin kan va noi ve teron ti hlau sela te themem chu ta tak chuan I kan ram isu kha parliament a do kan ve kha che chum ve sela an ngai to lo thilo mo defense ani tlata agriculture irrigation yenge ni inland water waste development ni lova indo na thula ta na ramle ni ramle kha top chen tinge silai top de lo anteng ka teng an kap sok the dok tak bo na mi chu wangin kala ka interesting dan tur chen ta ni tu na ka lo khria danin kan MP te pani po hian an house re re au suan tum ni te point khria ka lai kha lo ngai chang phatila adikren en po ni sela episode 2 thil dang topic dang de hlek khan chop chu kan du box ya Mizoram PWD versus Mizoram Environment Talis ho thu in chu lai te po khan soi le kan an duwa we as always stand by pastor chungchanga Mizoram sarkar hiel point thu churon na ya chati ruwa chuan khalaya khan Mizoram PWD hi andem viawem piwan ram chuang ite ho hi fakan phu viawem ti lai te kan la ron soi don tura te po ngai la em po ni sel khalai kha tuna Lengpui ram le CP ram chungchanga Mizoram ti a Pu Hriata changte ne na kan interview thei chuni mai ta sela kan channel min thlir sak tu te zong chunga lawm thu kan soya
thil pakhat kan soi le du lo katlang kom nan chuan hei soyangin kan phak tokin document rang kan lo la khom ve a ni zan lai thleng te le tukin jing thleng po in heng zong hi a chip chiarin voina kan soi man lawa tin mi mal ming te lang nok maya engpo ni sela site a le b ani siwangin kan channel Mizo Official Channel ate po pathian an remati chuan ron chiar chua site a le b mi puiten thutluk na mu mal takin siam thei na tura tan te po kan la ron ti tura te po ngai la milo ngai chang turin kan an som cheu ani kati zong ha kai kom theina ni mai se Pu Hriat hunduam tak min pe a kan lom hle maya ram le nam ta na ke pe na zong zonga kan du sak na sang ber kan hlan na che kalame mani ke po le